أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May palanggungan si agama Islam tiya ni isab tagite ku magsahaya may kaalanan bin member pa imte tuo iyan si Usbawaris Center ininen bang paim pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan nag-es bilay dukkawase bilay mabaya mapakale iyan muhadara seminar pa eseb amban may kaguruhan te bidangan parangan betad na iyan si timbangan ammal bi taabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari si sangem ininen ngurong kusikaam amban iyan tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala si pikilanku atawanan si iyan pangatianku continue sin iyan subject tabi inday kubang dakapi ang bahangin naman palabay sa murajaat atawanan review tabi bisan sa painda sa saat si waktu in manusiain atawanen in aahin atawanen in ipunin ningko pabak pahali-hali dia tak kantil nih atawa dia tak paningkoan nih sa dumain iya magparasahan dumain iya mangan atawanen nginum sumagwaanen iye ngagad-ngagad do iye song ni pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idza jalasa al-'abdu ala firashi al-maut fayadkhulu alayhi al-malaku fayaqul ibn Adam assalamu alayk laqad tuftu laka al-mashariq wal-magharib باحثا لك عن لقمة عيش فلم أجد لك si waktu in manusiain dalam bilikne duk syarta dia tak akan tilne ningko pangali-hali ngagad-ngagad dia nakamatay ni ubos paasek si iye indambuwa malaikatin okyo anak apu Adam kasanyangan luu si kao likbo na we kusilanganin duk seddepan diaut duk diata miha hajja yene da eso kinakan nuga niya suku sikau buadapun in kafirin apabila du isab song pinapatay sa miyaan paasek du isab si iye in malaikatin sarta takite dewe de magsambong helling siye likbo di sa buwe ne pa inne dia utin nuk diata silangan duk sedepan miha hajja ene da eso kinakan ne ga niya suku ne alhasil in manusiain bang ne taabot in kamatainin gene jari sinongan duk gene jari sinuhutan iyan amban pa interview dambu hajja in ibdaote kuito in manusiain song na tinagsuin nyawanen amban yene baranne mandang lihat magdiata langit sa amyaan taggatek kana in malaikatin bang in mu'minin in muslimin sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala
pangeddo nyawanin kwedu sa kaula-ula bohe paseluy hawamuranen buna isab in kafirin bang ineddo inyawanin tinagasi aja atawanin ilagsi hadja sa niyan nabiat na kayo ilagsiin dape pa intaw nyawa na ilagsi bisa mismo kut tangan no kut net pa inta tugu si kukuno yu na pabila lagsi no asal makalando do isab masihab kapedinen sa ingin ente bang nyawa tibuukan manusia ilagsi wa malakul maut buna isab binoo pariyata langit bang painte in muslimin in mu'minin hamut manamalan makalando pe kahamut nan amban kasturi pagtabot silangit si kaisa tinilaw wa security malaihin bang sina indapunen pain magbohin si ano anak si ano owas ilukahan na inlangitin pagge makalando inbenginen sarta binoon na pili hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bumike pinabalik painte hakbaran manusia apabila ni painte lai dalam kubur buadapun in kafirin pagge ilag si hadja pangeddo inyawanin dinagto hadja pangeddo inyawanin ilarit hadja pangeddo inyawanan makalando isab kapeddi ubos binoon ni magdiata al langit pagdiata al langit hinarang yana malaikat magboo nyawa yana kafirin atawanan nyawa na munafikin atawanan nyawa manulang syara sin Allahin ubos peggegay takole diniskartehan pegge dumain kue kita matuda tak bulak dunya ini menjadi sinan nubang niya sa amyaan kasaan nu lagi-lagi inen si pagprotesan lagi-lagi inen si paghukuman pegge iya na painte kulang painte kaadil nen lagi-lagi inen painte sila hakte na menjadi sinan nu sa la isalawiyan ga na niya pagsin baran-baran nene ikun Allah subhanahu wa ta'ala si waktu gay ilukahan ilangitin napain may malaikatin sa hap-hap sa pain ni taboon niya wainin pariyata nagampe sa pain na banggai baran kami sa paligtas kami ilabo dya pain te inyawamyaan ubos bupili pinagtulabukan si elet diata si elet langit yun wa siya may kazinzinan kasyaitan-syaytanan sa amyaan bune may ke binoo magdalam kuburne bune may ke paguwa bang patik ka magpasalingo si iye naipun Allah makalando isag kasusi bang in manusiain mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala halam bang niya usikmu burumain ko'y usik tu usik tinebba bang kyo wakas nebba painte ang bantahik bukyo ga makaeddo ga painte niya la isa ni mawi isa akyo sa dili waktu kau do masih usikan sa bang si bang ne painte tinagso inyawa in manusiain pinapol ni hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dape painte teggel manamal bisan agen-agen dasekan gay ni kau pinabalik dito hapulak dunya wal bang sa panyataanu wal bang sa istorinu wal bang sa alennu kau do isab lepas iyan kahalan may manusia apabila tinagso inyawanin amban inebaran ubos okay ipun Allah taesep nuru ke in elaw ien taesep nuru ke in elaw wa in ka'u masih kau hininang sa ien nabang taeseb nuru okyo ipun Allah subhanahu wa ta'ala magsaddiya kyo magsugata kyo andang gay na makain bang kyo inakahan bulanan ngaregse sampai tahunan nasa gay kyo inakahan adakala sumumiyaan adakala pasong-song miyaan iyo na kyo painte pinaudang magsaddiya kyo kuya do sa kaula-ula katauhan mo in kamaten mo ikaw matay ko pasong-song niya
pagsaian in manusiain pinaasek ne painte magdalam kubur ne bang manuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin asal hapted parasahan ng dalam kubur. Hapted pahali-halihan ne mala i dalam kuburin gay di na aksusi si mata amban ne maturita bulak dunyahin amban pangartaan ne latun si kaanakan ne sampai kaandahan ne. Bisan kanian luma ne maturita bulak dunyahin bunggalo magharga bilyon gay din aksusi wa pa inti Allah subhanahu wa ta'ala in manusiayan pagge pinagbalet-balet wa ini duk pinagtep-tep wa ini bang ngahinang ieluma turita bulak dunya pahali-halihan ni magharga 5 milyon ngahinang isab ieluma para pagparasahan ni duk claim ni duk eddo ni si hadrat Allah ta'ala harga 5 milyon na iya malugiin bang in manusia nga hinang luma tu usa takalupa we ga pihati niya luma na si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus in manusia in tabut ina dalam kubur ni eseb ne pa in duk indanan ni pa inwe emas ye song tinanyatanya tinilew ubus ina intilewin bangkyaw tinilew tu rata bulak dunya dulew ininan dape pa intew aslag na bisan nahut sa amian kaanseran we ini sumagwaan magbang dialem kubur na in manusiain bisan pe tao mag-Arab bisan pe bahasanin na Arab atawanin niyan makaadyan luga tao magnahu magbalaga sampai kemon sa miyan tagees we ne sinara sumagwaanin mangga tatap yan si della na dukdun pangatian ni ka islamin masiru yen bigbiduk gedo kumuha insuala duk bisan pa isab gay tao mag-Arab apabila nuhut pangandaakan Allah duk pangandaakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taabot iya tinilew bang sina intuhan nun payakulu Rabbi Allah nisaraya pa in Allah subhanahu wa ta'ala buadapun in kafirin apabila tinilew ni bang sina intuhan nun payakulu maadri gay pa in katauhan na ito ubus ini tilaw si kadua wa ma dinu manun bang in muslimin in mu'minin pinatattapu Allah subhanahu wa ta'ala fayaqulu dini al-islam agama kun ini agama Islam agama sanya bune bang tinilaw in kafirin wa ma dinuk duk ine in agamanun ine sambungnin la adri ma adri gay tasabut ko atau gay katauhan ko tilaw si katello man nabiyuk sine in nabinun bang in mu'minin in muslimin pinatattapu Allah subhanahu wa ta'ala sambungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kun ba inna iyane Muhammad sallallahu alaihi wasallam buadapun isab in kafir buadapun isab in nulang sin syara Allah subhanahu wa ta'ala munafiq bisan pe hinang ni upa tabako ini alen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nitinila wala ini sambung la atri gay masih katauhan ko ientilaw malaikatin ientilaw mungkalunin
apabila yene di alam kubur in manusiain buadapun yene di alam kahapanin niya na pinatek kana siya babalik in nyawanin buna pinatek kasi iya in yene kakahinangen pinabantok silella makalando in katanamdok kalingkat pinayam sarta tinilaw newe mu'minin sinikew ininen akun hepain na inhinang no mahap mala ide tak bulak dunyahin akun hepain na gay tinulihan no magtahadjurin akun hepain na gay nian pinalabay no si sambahayangin bangteg ka na inwaktuhin masinahinang ko na ko ito pain na dependehan te kaw ini mo sa kao tiya do kuto buadapun sab'in kafirin pagsakay gay kasambungan nuwane atawa munafiqin iyene tilew tallumian ma adri ha gay pa in nagatawahan we ku in obos pinatek karoy sab si iye pa in kakahinangnen makalando pe kalemmi'nen amban tarapo makalando pe kaitemnen amban kemaw makalando pe iyene bantuknen kalaatnen sa mian bang takita we ano subulak dunya ga kew niya o dahitin gay kew ello mo dahitin duk in bawang nen makalando du isab tamanan pain iyene dapo ng sine kew ininen da kew pain ne pasekmed siya ako oay ko pain ne bisong gay daak no pasekmed buakon hep hinang no malay si bulak dunyahin akon hep pain na pinagtuyuan no malay si bulak dunyahin bang niya panyap si ano iin na pain na gay katumulihan no bang sa inge pakay do no yehen bang niya kabaw si ano sa iin gay pain te katumulihan no bang sa inge pakay do yehen atawanan ini ni pakaradyaan to ka bulak dunya hinang kalaatan hinang wan Owas in mu'minin in muslimin pinakitihan kuya dalil atau ibarat simbohen niyan pinakitihan in tempat nen lae dalam narka inakahan inin tempat nun dalam narka in sumagwa nen pinindahan wa Allah subhanahu wa ta'ala tiya na kyo yene pinapindah hap surga pinakitihan ni sab in paningkuan nen yene lae ta in dalam surga buadapun in kafirin pinakitehan do isab si iya in tempat nen na ilia dalam surga ini pina in tempat non pagkita na sa amyan makalanduin kahap nen duk katanam nen bunay sa pinakitehan pain ne inin ne iyan tempat no dalam narkain ligan ne kautu sa kaumulan pagsamiaan in kafirin atawan munafiqin makalando kasusenin bugaan niya aguna susehin iyan si Elaw iyan atawa si oras iyan gayna keo jari pito habulak dunya pabalik pa inno nga hinang niko amal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bunay sa puwa-puwa mong kalunin ngeddo bastul ng jinagulan kinakal pinapeddian inupiksa painte in kafirmiyaan sampai in Elaw kiamat bunay sa in bulakin ngaligpit iye amban silangan pasebdepan magliw sampai payang bunay sa bulakin ngaligpit iye ang bankokan tudyo tindakan makalando isab in kapeddi duk kapeddes duk kahunit in paminsana sidang buwa yan ay nulang sinsyara Allah subhanahu wa ta'ala iyan ang bankahalan yung manusia dalam kubur except binaipon Allah subhanahu wa ta'ala si sumurug sumudde asal masih pain kita ipaturo si siyen bang pain kita pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala
ang baninimi siya muttaqin, muslimin, mu'minin, sanyang dunya labi-labinin painte bang si illew akhirat do painte si alamul barzakhi lapas kitilai yene si oras iyan do illew iyan tagge makalando iti kahunit tendo kasipitnen ko ene tasabbutu sa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu asal magtangis iye si waktu katauhan no ene in kabinsanaan dalam kuburin sa amyaan duk kalindeman yan dalam kuburin gainhit makain bang niya asawa no anak no atawanin anda no atawanin bagay no atawanin bisan sa paslight dukduhong no garo pa ente niya sa ane sumagwa nen gane niya asawa no bugay ni kiyo makages pa ente pabalik dito ang bulak dunya ko ene kaallum no ko ene kaallum no tagnain sumagwa nen tabalik sab kiyo pito bang manyatan makitalew pagkasino atawanin makitalew kung tinaingo dape kay tinalew si kao pa ente ko ene an aasad dilihin na bisan mismo anak no anda no apabila ni kiyo matay sa amyaan pinag-ari-arihan ni kiyo bangkyo sa amyaan matay ni sa amyaan uwis ine in tagameten bi niipon Allah subhanahu wa ta'ala si ello pinatariin bangpain duktap-tapin pangatian tunbi yan si ka-Islam duk pinapatay kita bi dialem ka-Islam duk pag-iman yan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ini arak-arak tumaha hatu na bisarakun makuku kamaapan si kaan bang ni alai bisaraku ka tumawa duk sarta peddi si pangatian duk si pakalabi duk labi-labinan ng Allah subhanahu wa ta'ala ini ngampun aku salam ku kaam